Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentag step. U Presiden kari ula ai ke jing menjor ya ke bil ban bahak jaka kerpang shipau na kesispa ya ke beriu bedang saadien ha ke yok kekot. U Vice President kari ula play ya ke Partnership Summit ke ba afusan ha Mumbai hinin kesni. Bat ya ke One Stop Center le play ha haila kandi ha ke jela asam bat ha jingerap ya ki kentai bangat ha ki kam sinio. Ka kubor ke babeniat. U Presiden kari Ramnath Kovind ulai ke jing menjur ya kabil ban bahak jaka kerpang shipau na kesispa ashki beriau ke badang saadien ha ke yok kekot na ki apakas. Dagane kani kabil kala-kalaan ha ke bakini ke beriau kini olat ban pulia bat ban yok kam sorkar. Ya ke Constitution 124th Amendment Bill arajar kat kendai la menjur ke yang darbar tawaan kari ha ke darbar telang menta ketayo. U Vice President kari M Venkaya Naidu ula play ya ke jingelang Partnership Summit ke Baarkusan ha Mumbai hinin kesni. Ulat ke jela Maharashtra usi Vidyasagar Rao bat Menteri Ketenat Commerce ke Sarkar Pedang Suresh Prabhu bat kiwe-kiwe kihe keledan lang. Kamat pedang jong ke jingelang play jong ke Partnership Summit kelong New India Rising to Global Occasions. Ha ka jingkran mat phang jong u Suresh Prabhu ulong baka kamishna jingshna bat ai jing shakri kin omla ban kieu lem dadan ke jingkieu ha ka rep karyang. Ula banjur halor ke jingdan kam ban yai 3 minut baka rep karyang kan nang kieu. Lakni lenti balengba ke ne ke jingelang onte ke jingete alok patmai bat onlap ikilat bandon ke jingbai tengka ha kaliang ke shna marbam ka kam yada ka kam jingok kai perthei ke bor bala ban yai pentmai bat kiwe-kiwe. U Presiden kari Ramnath Kovind bat Menteri Rang Bado kari Narendra Modi henen kesni kelakan mau bat le buram ya suami Vivekananda ha kelengkho sngi kha jong u. Hau kerwa Ramnath Kovind ulong bakum ke jin buram ya suami Vivekananda u belong ustad bakrau bat unong te ya kejat benrio. Ya ke negasni la rakhe kum ka National Youth Day. U Presiden ulong ru bagi jinghikai bat jingyoi jingai jong u suami Vivekananda kedang yai beteng ban penuan dori ke jingmut jing berkat jong ki pateng babon. Ula penpau ke jing burom ya ke jing start u suami Vivekananda bat ulong bagi samla ke de ban bot ya ke rukom im ke bajem jong u suami Vivekananda bat ki lenti jong u. U Menteri Rang Bado ru ula ai kuble ya baro ha ke jing rakhe ya ke National Youth Day. U Menteri Rang Bado kari Narendra Modi un pelat ya kepisah kutia ban pensa akan mau ya Guru Govind Singh ha New Delhi menta kesni. Kane kaya hap ru bat kelengkho singkha jong u Guru Govind Singh. U Menteri Rang Bado kari un ai jingkran ru ha kejingelang ha kane kesni. Kane ke kubor kawan cepi na ke All India Radio Shillong. Ya ka jaka ban ai jingada bat jingkersha ni ki kentai basha le be ijat bat ki bangat ki we ki kam snio persha ki kentai la play ha haila kandi ha kejela asam henin kesni. Ya kani ke jaka la tip kum ke One Stop Center bat labo ki bor penyat distrik ka haila kandi bat ketenat social welfare rengkat ke jinget trelang bat ke we ke seng bamde sarkar ka wat wichi. Ha kani ke jaka an ai jingerap be day bat ke jingerap na kaliang ki pulet kaan ki doktor bat ke jinges selok letho u Additional Deputy Commissioner u Amalendu Roy. Ya u number bamdan kamseu kata iwei pra iwei labo baki kentai gila aban phone habaki ya kendo jing e. U Menteri Ketenat Youth Affairs bat Sports ke Sarkar Preng u Colonel Raja Vardhan Rathore henin kesngi ula play ya ke National Youth Parliament Festival arajar kat kendai ha New Delhi. Kani ketamasa kan kota ke Arf Salterek u benai benwan. Kamat pedeng jong kani ketamasa kalong be the voice of New India and find solutions and contribute to policy. Habakrani kilat pakai kubor New Delhi u Colonel Rathore ulong ba u Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ha ka jingkran jong u ha ke program Man Ki Baat menha u benai nok pra ke snem arazar kat nyo. Ule sam ke jingmut ban penlong ya ki Youth Parliament na kebenta ki samla. U Colonel Rathore ulong bakat tenat kalarai ban penlong ya ki tamasa na kebenta ki samla haman lagi distrik jongkari kenang bagi samla ki bahap rengkat pra bat arpusan senam kerta kini olat benishim benta bat yatai halor kumno ban penlong ya ke India ke batamai.
Menteri Rangba Kejela Sikkim Pawan Chamling ula play ya ka job mela ha Paljor Stadium ha kanong ba Gangtok ha ka ba khat hajar ngot ki samla kilayo ikishiti tungkam ha ka bala sam ru shaki hinin kasni kumba arpa wajar ngot ki samla ki bamdan kam dan jam ki badang wat kam kilawani shimbenta ha ka ni ka job mela Pawan Chamling uleto baya kishiti tungkam na kabenta ki prahajar ngot ki weipat ki samla on sa Aisyen. Ya ki kam la Aish ki khot jong ki long yeng ki bamdan manu ki batrai kam sarkar hayeng. Ya ki ni ki kam on sedang shwa kum ki kam ad hoc but on sepen scam ki haden san snem. Habakaran ya ki samla Menteri Rangba Kejela ulong baya 1,000 laispa khat lai ngut ki nong trei ki basu trei ad hoc ladat pen scam. Kito ki bala pendap san snem kinyo e kejing pen scam lara ki pendap ya ki kendon balabo. Ka Railway Protection Force kalala ban pelat ya hendrus pa andrup kundai ngut ki kena kentai bat sendrang nagi station rail bat ki rail jong North East Frontier Railway. Bat ki lakem ya kendai ngut ki nong raabor ya ki kena hakas nem hajar kat pra. Leto unong aiktien ka Railway Protection Force henin kesni. Ya bon na kikena layo ban pelat yaki ha kapor bala raabor yaki bat ikinong raabor layo kem kat bakidang persang ban ra kikena kentai sabar Kejela dakirel. Ya kikena bala pelat la aitino syaki kimiki pa ne kiseng baper kum ka child line. Kibabon kikenhon ka Railway Protection Force ki yai pahara bat pet ngor bha hakikot jo ketenat penyadrel ban yada na kum kini kijing raabor. Ya kinong raabor ru la IT syakibor kaan kenang ban pensitom yaki. Ha ka Khelo India Youth Games ka Haryana kala penle mek Uttar Pradesh ha ka jingila kai hockey kabadai ka semi final ka baar na kaliang kishenrang ki bahapo khat news nam karta henin kasngi. Ka Haryana mata kanikun persya ek Punjab lasai kasngi. Kad haduk menta Kejela Maharashtra kawan ha kekerdan baningkong ha kaba kala kamai lai punyo teli kita kemaksiar lai puwe teli kita kemarupa bat sau pulai teli kita kemarnong. Ka Delhi kedon kekerdan baar ha kaba kala kamai lai pu teli kita kemaksiar. Kad ba Kejela Haryana kedon ha kekerdan balai ha kaba kala kamai arpu prateli kita kemaksiar. Ka ONGC Tripura hanin kesni kalaong bakal kentir kejing penmigas sadashilak standard cubic meter ha kasitayo balalet. Bat katemuru bantrei ha gaban penmi syuk kambon lai benai haswa kepor balabo. Habakren ha kilat patai kubor asset manager GK Senggaroy uletho baka ONGC kebotong banti pendap ya kat kendai teligipong ha kasnam pisa tengka kabamenta. Badi kani lala ban pendap jan baro ha ubnai no pra kasnem balalai. Siasha CTC balashna daki Board Leaf Factories BLF uday ubayat yo tam bad ubahek dor tam ha Kejela Arunachal Pradesh ha kabalala bande ha kador shispa kendai puwe tengka shikilo ha ubnai no pra kasnem hajar kat pra letuk ki kubor na katibot. Ki kubor na ka tibot ki tho shosho baha asam pat kador ka bahetam kalong shispa san pesan tengka san puai pisah kilo kat baha Darjeeling pat ubahedor tam ulong shispa arpsau tengka kilo. Bat kat toko kubor kalakot agani ka step ka Belawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ina so baga Delhi station na kabanta ka kubor ha ka ketien Hindi kabanbot da ka kubor ha ka ketien Pareng ha kapor prakat san minute. So bhaban ab mentaki kubor na Delhi, kapor mentak la agenda patat praduna san minute.